Episkop svojim korakom dotakao je svaki stjenoviti kuk sa crkvicom prvoga poziva, širom crnogorske Ilinije, a sagradio je do juče i dvije velike saborne. Na svetoga Dimitrija 1992. godine, u kojoj je služio, u svetoga Dimitrija u Domrkama, u Gatačkoj površi, i kada se sveta služba dovršavala, učinilo mu se, kao i episkopu Atanasiju, možda da grmi od veleži. Ali nije grmjelo po proroku, nego je započeta artiljerijska priprema hrvatsko-muslimanske ofanzive na Nevesinje. Pa kakvoga to episkopa danas hoće Crna Gora, koji ne ustavlja bujicu i koji ne svjedoči ustav? Šta je sebi među nama uskratio i suspregnuo kraj silnoga poziva da nas zagrli i pouči? Kakvoga episkopa hoće Crna Gora? Glavu crkve Hristove koja ne poznaje njezin istorijski korak. Da počne od revolucije. Kakvoga episkopa? Bez glasa. Iz kabineta. Episkopa koji nije posjedovao instrument za mjerenje duboke naprsline, duboke kao Jadran u duši evanđelskog naroda. Episkop je neprekidno služio Bogu gledajući lice svoga naroda u užasavajućoj brizi za vječni zbor lica, za bespočetni i beskrajni horizont susretanja licem u lice pod okriljem i pogledom Tvorca. On se zato zagledao u naša lica i žurio da razgrne sjene između sebe i nas, da zagleda u sva lica, svakoga naselja, svakoga dobrogleda, da dokuči lice zemlje. Da pozna lice zemlje je pjevano Petrom II, koji je mogao pjevati zemljom. Njihati zemlju najdubljom mogućom ljudskom rječitošću pod okriljem i pogledom Tvorca. Nije manji strah u episkopa nego je u Petra. Da li je Petar pisao iz čistoga, snažnog književnog poriva ili je vijencem pleo fresku gore saobražene liku Hristosa? Je li tako molio, ispovjedao i praštao? Episkop je dakle zagledao lica pod okriljem i pogledom Tvorca. Episkop je na najvećim bijelim horizontima slikao fresku od 1000 lica. Kakvoga episkopa hoće Crna Gora, koji ne uzvikuje o varvarima na vratima grada, narodu koji jedini na zemlji na krsne spomenike nad grobom usjeca ovdje leže srpske kosti ili ovdje leže kosti pravoslavne Srpkinje ili Srbina? Veoma griješi naš svijet, koji u današnjoj akciji crnogorskih vlasti vidi porive i težnje vanjskih činilaca. Škodljivo je za odbranu crkve trošiti snagu i pucati u prazno. Bilo je u prošlosti nastojanja na Uniji i Rim jeste nakon Tridentinuma i kasnije kroz 17. vijek snažno pritiskao crkvu Srba. Bilo je i u modernim vremenima besprimjernih iskoraka. O Drugom svjetskom ratu da i ne govorim. Ali sada valja razumjeti da je ovdje u Crnoj Gori u pitanju autohtono zasnovana akcija. Kazivanje o instruiranosti političkog establishmenta Crne Gore predstavlja u neku ruku i njegovo aboliranje. Ipak uvjeren sam da u Crnoj Gori još uvijek postoji maleni prostor za razgovor. Vlast može učiniti korak nazad i određene nivelacije u javnom prostoru i pristupiti demokratizaciji crnogorskog društva, sve joj u rukama. Peć u kojoj su se na platformi Svetog Save Nemanjića sabirali sveti knez Lazar i Balšić, ako ništa drugo, u izboru isihastičkog patrijarha našem narodu jeste instrument sabranja. Taj se instrument u Crnoj Gori razara i čini ništavnim. Ne samo kao djelatno oruđe, već se briše kao istorijska kategorija. Episkop. Kada se u partiji negdje krajem 80-ih, početkom 90-ih godina čulo da bi mogao biti izabran, nastala je uzbuna. Negodovanje. I kazano je, to ne smije biti.
Partija je željela otklon od istorijske linije crnogorskih mitropolita, linije koja je začeta Svetim Savom Srpskim i uzdržana svim arhijerejima Svete Pećke patrijaršije. Njezinoj potrebi partije odgovarala je statična salonska ličnost koja će boraviti u raskošnim rezidencijama i gledati ruševinu crkve.